Bangibhene bangibhala ngifile awukwenzeke sivusabalele baxolele. Sanibonani. Yes, I was telling my friend yesterday ba ingathi ngiyarhoqa xa esithi okay all brands nje wena ndimchazela ba ndibone i-instant idura ndathi ingathi ndiyarhoqa kwakuzo kanjalo because zidura kaza thembe wayine ndizovele ithi 100 kum but ngoku special edition I think eziyazazi kade zemnandi ke sana zibo ndijika isithofu ngathi mandithathe ezi ne-instant yayimnandi original but ibhanana sasikhule ngayinuka kamnandi yho guys siyaphela guys the difference between like why melutengeleyo kathengile it's the same size same everything because I am getting guys and then the yoqheka zibhenge xa grocery wanna do is gas me. How we end up in the backseat, just trying to get to the bag. We on the same page. Hey sweethearts, Kamalangu Oi and welcome to my YouTube channel. Guys, nothing called me. The other day I went to Century City. I did not have to show you the grocery haul because there's one than this thing payano. Yenina, but driven in robbers and nechanda. Do I care? No, I don't care. So we're going to I had the salon. Oh guys, I just came to open this vlog. Kubi kum diki periods. Can you tell? Oh girls, I said bunny do hands up. Try me. Oh, you here? Cashback 100 rands. Sana, I know. Oh, hey, Zarifda. Sana, color wins me. Ilele Zapanga, he's I guess I don't go for webcam because. So, interview ya phaya ilanto ibhalekula form. Oh. So ngoba kuziba ku previous work yami ngidile into. Yala ndiyeke la andiyeka la stand by. Oh. So I don't like it. Sikwathiwa iya kulanyama ikegela. Yo. Ngqibile babe kubhanda. Akufuna umuntu mithi. Yo, Jesus. Utsho misano u-enjoy usenzela. I pray that ungadibani nabantu aba-toxic man. Usebenze kakuhle. Usebenze kakuhle. Izilunga imali ingena. But xa uyazi xa ndiyakwazi uhengisha nabantu ezibhanqa zifana nezinto ezithile. Abantu ababhuli ababhuli. Yabona xa ungamhoyiyo umuntu onjeyana. Ewe. Uba nayo ilife. Nami I believe in that. Silence is golden. Ngiyakubongela Sean. Nami ndiyambongela because ndiyazi uba xa uzoba nesiza. Uzoba nesakwenza inhloko ngoku. Kaya nemali Jomi yami ndifuna amabhengu ukuthiwa. Jomi yami. Kaunhle kanje. Hey kubi bana namachanda nje. Intoni problem yakho? Ndinamachanda Sean. Yo, nice son. I respect pregnant people because I would like to believe but it's because she was pregnant. I used to say, I swear I don't believe in that. A pregnant person can do that. But now. But into ethethwayo leyo. But bakhona abantu bamithe bayenzayo. Engabonakali athi seyiculture yethu thina leyo ba once wenziwe umuntu opregnant. And Jomi, I've never been done inhloko by umuntu pregnant. This was my first time. And ke ngoku
ndinale experience, so now I believe in that belief. Something wrong. But shame, yes, I'm not crying, I'm not complaining. Kids are a blessing, most. Yeah, so I don't mind. Because she was married, most. Not a sin to be pregnant or a bad thing. So cool in the I was sorry. So what you mean now? You don't mean sing out song so far. The film don't have out, but on my iPhone. Okay. The island, down the island. Wow. Happy customer. Umsebenzi? Ngiyaqasha ke mina. Uyafuna nyanga umsebenzi? Ngiyaqasha. Userious? Ngifuna umsebenzi. Awufuna umsebenzi? Sure. See these pajamas are like internally. What is this? Guys, bensithi ndizothengela umntanam izihlangu zesikolo cause unonodolazana bathi phayana abafuna onodolazana for uba bezeyethweni bafuna banxiba i-tracksuit nezihlangu ezivaliweyo, so ndizomjongela ii-Woolworths shoes apha e-Woolworths bendizijonge akana-size. Right here, I found myself again. Guys, siyaphela guys. Guys, anakhonti leyo 400. Andisemhle guys, ndiyamomoza njengoba ndiyarelaxa kaloku tsala lekhumkhum. Andibhaqa enkosi. Guys, this is so nice. Xa uyi-corporate can or mom, uyi-mom. Sana. This shirt is so dimmer. Summer is coming. Guys, bensan update I did. So umntana mthwa ke ngoku bazonxiba i-tracksuit. So kufunwa izihlangu ezivalekileyo, ipijama, into zogqupha. So theza zihlangu. And then ke ngoku ndizapha nje ndizojonga ii-PJs. And then ndizithumele ngopep ezi zinto to the Eastern Cape. Do you get me? Ndiyambuza umntanam ndithi unxiba bani amanzi? Ngumanzi mos umntanam simbiza amanzi. Uthina ndinxiba u-13 mna. Love her so much. Yabona ngizomosha Anzakugabhulanga nje ii-apartments zethu. Oh, not bad, yes. Compared to Shamble prices is big. Bethunana Inga khali ke niqashe nizofumana ii-apartments sini-gift ebethuna. nani bosisekelele ngibeleze ukibela nana geni beleleni 07 bedeleni king Sorry, 87. Sorry, 81. Why are you saying that? I understand her jet as a pajama. Like, I cover right. There's a two kappa and umtanam agana size. Which a guys at PJs understand is so true. So, to pick and pay clothing on. Kukhona ezizithuna lapha ezizesama usabanda kaloku abantu enepijama ndiphumile kuyo ke because yabo bagqila iigirls qha and then nale pijama eyi-1
3 to 4, can you imagine? What is a life without a pie? Awuqala nondibona sawufuna uphinde undibone ngoba sayibona phambili angiyazi. amen. Hayi amen. Because ibona umntwana that's why affection yakho ngesimanje. Yho. Yabuke yakho so. Ngiphinda nikubone sisayise ngisazana. Ngicela into enje. So. Nto ezishelwana. Phela kwayo le mali le. Thoma unamatsana. Ukuthandaza. Zothenga itumato.